of Jesus. I was saying, Fabian call Adom 106.3 on Facebook. Me wa do what that. Me wa what that. Ye can't mention chapter 28, verse 1 to 4. Baba, second view ni enko. Second view ni enko. Second view. To was Entichemu ba akoko si 9. Na humida ni twemu no. Da edi na awotwe ne kan no. Ahemachi. Maria Magdalene. Mary Magdalene. Ne Maria ba kono ba se wor be hwe eda no. Obehwe da no. Asase wusupi. Na Ewurade bofo free suru sane ba. Ni ebo no free eda no ano. Emini bo no. Efi na watena so. Na ne hu nti. Na ne hu ti se Baba kane na ne hu ti se nyinam. Na natade wo se sukotwa. Na ne hu nti. Awenfo no hu popoe. Na wo ye se ewufo. I am here to declare. Whatever who enwoso. Whatever who enwoso. Amongoso. Ewo yes. And a bobi na dawoso. Yare bo. Ewo yes. Emini. Ewo yes. Kasi wo yes mo. Ohiebo. Ekabo. Yare bo. Ekogugu. Ekubo yes mo. Ohia. Eka. Ngwase. Yare. Ebo biara. Ya tome so. Wo yes mo. Emini. Shut away. And the bona mini. I see me show from South Africa. Ima Amfu, Nyami Unshila Usawshe. Kwaku. I'm watching you from Yeji. Wow, Yeji Hospital. Nyami Shila Wati. A bobiere dawsu hono. Jesus. Well, yes. Azafima. Enche bia Dr. Bebaso ntinu. Obo for be say man say mo hwehwe Yesu. Mo hwehwe kwa say Yesu na mo hwehwe no. Yesu na mo ye born na sendwe mu no. Dia ye tete no. Dia ye good nanimas no. Dia ye bi so ehye no. Woni hawo. Wasori. Dia busia say nyame bofo yi no hu adi kire wa. Say wa wu mpa. Aje biara ewu bia. Aje bi ewu wo brabo mu no. E kaw o hia bibi ewu abrabo mu. O hia nyame bofo. Nyame bofo pe so yi no hu adi kire wa. Anwefo no kwa Omuye, omu yese ewufo. It is obi tie ya mapa ya. O hienya mebofo. Supernatural force. Taze supernatural force. Obofo ba ko pesane ya. He rolled back the stone. Na ka safo be 20 be mu no. Obofo no so ba ko pe. Oh Jesus. Osa no mo na pe bia. Osa how be na mu bia. Ade betra. Obofo na hihama wo no. Se nyame bofo mu mbuo no a obese tra hawo no so. E ba ho atokra. Opo na pele. Ana pe obetra. Ayo a minimum boy da so. By the way, Jesus Christ, I declare by the power of the Holy Ghost, may that stone be removed in the name of Jesus. Emini, yes, just my main doctor, some other members of you. Then I made it even him. We of the General Assembly of the President of Ghana. Encounter, Papa. Metia Bushafo. Abuzafo Joseph. Minim boy da so. Oh, Clark, minim boy da so. Bobiada. Obia woni boa. Eda the baby so. Yes. Na sane na wo kan Mark chapter 16 there no. A man no say na hemachi kra ye beko edami why na e kwako mini ye bo amaye oh wan be mini ye bo amaye because na omuko no manfa be ma bia eni omochi na omadwen say omude do eni eduham e kwako so Yesu na minim say omunim say ye dia soldier force so ejibejina no e man bu do ebi so no munim because Jew for no year ade no
omo ye no kokoam to omo be kwana soldier for wo na so asemo bo bi say very important omo say why ne be mini aboyi amaye na mundim say munnim obi a obi mini abona amaye na mo kokoye den oh Jesus na so kwaku omu tu saa na mo no na osoro aye na dwene dada Jesus se emai enu ho no na abo no na yemuni oh Jesus kwaku se ye tu gidie anamo oh me enya dwumaye oh Jesus se me tu bibi hu gidie anamo a onyame eboa me e wo sa kwa no so na o kai Matthew gospel no so Matthew cheche mu say abofo no hunhunti oh Jesus kwaku Bible mu encounter bebrea nipa ne abofo ehia ahape enna me didi say Bible asaka say obofo na no hu kwaku say eba onyame ma eni nyame entemu asem eni obonefo no a abofo hu etia obonsam ne nkrofo hu ti obonsam ne because kai say obofo bi so be yi ne hu adi kire Mary hono Bible ankasa da bofo no na ne hu dabi it say eba bibia wonyame edi amame a osoro nyame soma no ne hu hu etia matamfo oh Jesus and the see Roman for soldier for a guide ade enye kitin ni bisa o say to me be seen to me be power you see amagashia ehu amaga ho oh Jesus it's ya no pay kwa se me pe to me bia ebe boa me wo bibi mu a enye nipa to me dabi me yedie enni nipa ensem enchen dabi da eye wo soro enese me de me ho eto onu na wo to me say to be nyina onu no ye ahemu ahemfo oh Jesus obeza baba to be difo no enti se me anope ye kanfo bibia mobia Jesus o bibia do ho ato so ai na so se osoro kasa umu ayemra no ni o se ompene ma wonya ni a ho ni asam no doctor doctor baba no aye ba cho next week me here on tentem next week me here e be sa komu bio ensem say de ye fa no ba ko no ya sa komu bio what to do the man afra I do the brother ye fa no ba ko next week no brother ye fa no ba ko and name horo be because e be chere ye name sa amran ko de Yesu tum kra ho asem kwaku ni nyina mu no obopa no obofo no ba ye no oh Jesus nyame suma this part right there befisro I mean special protocol befisro say emre na so oh Jesus komini boro umini sa padia to ano no nyame ne be mini fi ho Jesus Christ it said na pay ada na wunye bu mani obetimi emini wabo na umini ma sinsa ode ho beto nipa so Bible say no me nka ne ode ne ho to nipa so oh Jesus Kokoma me first year na monto aso nyame shira na ye be bompai papa doctor nyame enchira papa mechia kwia na tetore bia o ma on sai mo nyame shira amen baba abusia menim bo eda so osafo chance bremo na fe ye mompai papa me da see bremo ye mompai listen no see his appearance was like lightning and his garments as white as snow papa me pese ye hwe Ɛberɛ yɛ Yesu ekoto amenanum sena na appearance eti garment na kata no ho sena na eti na moja apram na ekuro ayi no but Ɛberɛ obofo no be pre bo na sorry no Bible no say na appearance untimi hwe nanim obofo untimi hwe nanim ena
ntade ana ehye no na eye fita enti me pese me ka ama obi ati ase se ohaw bia wonam no in fact ya ode ewom na mum ebre no so na onyame pagya ofri ohaw no mu a ebre no so a nipa entimi nhwew da bida nipa entimi nhwew da bida revelation bia ba e say wonam ohaw no mu a eye muja ohaw bi ewom Ohima Esther said, good morning, Papa. Powerful message. God bless you. Martha said, good morning to you all. Thank you for this powerful message today. God bless you and your team watching you from all the way from Belgium. Nyame Shrao. Ajekum will say, yes. Ihia. The supernatural force. The supernatural force. Come on. The supernatural force. Isania ubwa kra. Supernatural force. Isania ubwa. Mwa moshe ni nyina yosibi show from Germany. Nyame shao pa se onzo so show 106.3 on Facebook. Ube share ho. If you know call YouTube class ho ube share ho. Nyame shao pa se onzo so do di aba. Ni e kacha wano pe yani se sa osuro kasa. Sa umra no soa. En fa ba bia bonsam de wahye. Dabi. People say wunya ye wa brochire ho no. Tobu ase. Na wo bre so a. Onyame akasa bedi wanim. Tu wana mo keke. Aso yima ka bi ni yemompai na me bompai. Ebo bi eni ho. Ebo bi eni. Wo bre so a. Ba bia wo hye bia. Ye mu bi say o ebe no so ye no awurade pagya ye. Hwe sister brother eden kura no ne wo hawa. Eye wo say bibia say. Eye wo say bibia jiegu. Aware ne manti aden. Wo bre na so ye. Obreni na enso ye sebre no so a emfa ho ne baby a wo hye ebo bia ye dia to so no ebo bia na pa wo hia ebo bia munum apa bi fa sa akonya we so meche papa ofebo ye chia no but say the ebo bia na da obi so no ye chia no no na abusia minim ne ma wokum etele bia ne nipa se enye etele bia we diriba se me na wa kwahye nsu ase ebo ase hey kan to yem ebe no so a na se ebofo no sane a wan na so ye so yani wan na so ye baifo wan se won tumi o ma onye yie ebe no so a na so ebe no so ye no na me ka kire konfo se baba kasa yere mani ambre ebe no so ye no so nyame ben ya ye die nipa bi ntimi fa ne sense ne bon kasa ye na bio ne den se ade a nipa tumi ye no nyame nye ne wa ho ade betumi aye nyame anye ba ne wontumi nya no ena nyame ye na nyame ye sana nyame ye ne niema ne wotumi ye no onye ba ne wontumi nye ba bi wa ho ode apema kodu no wo ye ho hwenye yie no ho na nyame ho ode shaase anopai me frɛ osoro de ma Jesus hey osoro enkasa ma Yesu dinimu obofo bi ensane ma Yesu dinimu I am so excited this morning many Jesus say me hu say nyame bre no so a na so emfa bi a me hye emfa bi a me hye o se meti bola so se me wo hio nyame bre no so a obe hye ne hwanu onyam Bible say oto no bo ase na oye ne fefefe oye ne fefefe se nyame bre no so a oto ne bo ase na wa hye bibia kama na oye no fefefe anapai me see sa o hia bo no Jesus sa eka bo no emurum anim guase bo no emurum owuro bo no emurum accident bo no emurum hey accident bo no emurum away minim bo e dia to sa ware no so ba wo Yesu Kristo din brother so Ɛberɛ no so a ebemiri ma me nkɔ ahoma no so na me mfa tifo bɛ sɛ baako mmienu mmiɛnsa bi na fe yɛ mfa 5 minutes aka no ɛmmɔ mpaeɛ ba ne nyina akyire me kae sɛ kɔsieda ekɔgya bishop Dr. Uzan ya kɔda nyame ase yɛ kɔhim ɛsiane sɛ owuo no amiri ɛnya yɛ nyame adom no nti ne ho baabi kora mpo anti ɛyɛ adom kɛkɛ adum keke je ko danya miase e mani ngwa san wa ba so be danya miase sa de no ya enye papa abusia enye obi ewu awie nu na akono mo nsakobo we wangu brane ko danya miase osoro kasai ka mi sama so be say 4 times then the party na hwe anye no wo se den wo se nyame ni ho we kwa je say nyame wo ho ye bre se ge sa tro bible a ke be sa tro bible no the gospel according to
ya owusu ansa ya owusu ansa ka de mu mi ansa enso ka ne minim ye enso na oda so timu na wa sorry na we ono apie fika ni mu se nyame bofo sane ne bo no oyi a ubepie enti bishop epie ye mesiki ene ye choro Bible bank besa choro Bible say bibi du ya nyame akwa bi okoka sempa wa Adom FM na okọ no nya accident na ne ka minute twice besa 4 times na ka na moammo ye ba ne nyina achi no ye yi ni pie hwe ya nka no ke be choro ne ni pa hu say nyame tumi wo ho ebusi amecho say nyame tumi da so ye djuma nyame tumi da so ye djuma ende minim bo e da wo so asam mame franco for ba ku mienu mi ensamina na minti wonim Adom ahoma na 0302 216561 ana say 626562 beti wonim dada mo amofre no wonim dada wo a mfanya fi na beti wonim dada so 0302 216561 or 62 na also abana do aba bacho wo fidie no wo anu odin do bacho nyame asem dwenka ho Auntie Julie, Mama Julie, Auntie Julie. On council, Ɛberɛ no so anaso. Akasa bishop ya wo san me dan fan me ambacho udoro dia Auntie Julie. David Auntie Julie untimi ma dia ne ne fia homa no. Untimi ma say. And now ye ni na dia ode taxi ba ha say. Auntie Julie o Barbara. Dan say o ha na ode taxi ba. Ya me wala te. Later dia nwa if you later ba dance my kwa bia nwa bra na ye nko dia. Ya ko da mi ase. O ba me introduce am obi ehun se wo da bia o ha ya dwen sa. Sunday pepe. You nyame chira me dasi. Bye. But you but you wa hwan se nyame asum dwen kan. Nyame asum dwen kan. Na bi what me nyina so. Wa nyame asum dwen kan. But you wanna me neka say but you say Mami Benewa but you me chao Papa mama ni aji no pay one ka so first when ni aji no pay me ni aji pay e bi say ya me beso naso ke brena so mama me e da yisu ase papa student can go ase nyame ne dia se da mo on timi nya se bacha wo fro nyame asum dwen kan en kan so bacha wana me neka se na o kasa fi oye da kashe beji mi so fi po kashe be da kashe be bacha yanko amene so naso amene so na aso na mani so be bi hono onyame amabofo emunu ebo no amini bo no anope obi bede bo atoro Jesus anope yemru yesudimo yedi owo bo atoro Jesus the other accident that to son of pain Jesus and you this one yesterday and the penyamisemo then yawe atono so then abo atono so oh maybe biara na problem Adom FM ekobiano oh yesterday abo na you yesterday oh yesterday mu and the penyami enshamo amen amen mo kasa mo Adom enye kasa amen mo ni mabushafo na ewo Yesu Kristo di mo amen nyame chita bacho wa wasu nyame asum dwen kan en council bacho if you say na ofrifi dada teacher ni asamankesi bacho meti o yo me dase na no pressure den na se be matwe di ampo ye kwada ya ye nimu ye ho so hwe ye te se o me asori wa ma another party and ye kase na senka ni di ma no mo ko no mu ni ani da so bi se obi ko pria ma da bi o se ma so mu nye gidie se oye ewrade ne nko ade ewrade betimi aye omudu wo so na abo no ye mini omunya kokuduro ewrade ni na ye John so ono so ko odi mirika di Peter nim but wantimi enwrem se na oni sa gidie no ma ne nya sa gidie nti se yare bi dawo so o how bi dawo so amanye bi dawo so a na unya gidie a asafo ewrade a o so do fi ewufuo mu no obeye e de aman na me fa kwenya yisu na me ma me wofa ase baako aye ma me brago tum ene na woda fa na me nyi but wa was nyame asum dwen kan
Omenusa. Naso. Omenusa kwadia. Obe sorry. Jesus. Because if I put it down, Yakupon Ayinesim. It's a Menusia. Naso. The Radasi. And the pay. And Menasma, Radi Enya Hen, Aka. Atazu for home. The radiasi. Amen. Ebrenanya ayebre medase ba pase ubas na nes. Abusia kadbe chi wo Yesu dinimu. Dada bi mo ne wo Yesu dinimu. Ebo biara. Yedi ato so. Yedi ato me so. Wo Yesu dinimu. Sabo no. 2021 yi. Yemini. Ewo Yesu dinimu. Ewo Yesu dinimu. Kasa radie. Obofo onsane na bobiara edameso no yenyi viso ewo yesu wherever you are listening to me, wherever you are watching me, I declare roll away in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Stone of death, stone of poverty, disappointment, in the name of Jesus, I come against you. May that stone be rolled in the name of Jesus Christ. And that's how born ye minifu so. What you want? A cabono, ye yefu so. So ya dear borno, ye yefu so. Banners borno, ye yefu so. I want yes, would you dare amen 7 times name pound? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Shout away. A minifu so. Naso nye hia bi me de wasi enope braso ya me aso dwen kan efre me Charles ko Adom Darkwah ba se so fo ne me and now the catfish Imano Enusi enka na woti Charles awya safani ewo no Imano so enka Adom Darkwah Imano enka na woti baba enka woti yourself for so Reverend Dr. Kofi Entry so nka ono so ebabesi mu yeda ma si Facebook mo mentimi nka nyina akosia mechia wati baba cho and me ba me third born in 1 year. Your friend say when you 1 year I wanna na wo Samson then Samson ya asare o papa say o ma wo utirinka nyame cosmo wunyi na wunyi nche party JB so ye chia wo do birthday bia no nyame asem dwen kan nyame nka ho akosia me chia sister mama so me chia why wo de akosia wo woni misimisi me bodi ma bodi papa mama me bia me ne ti me ende mama me bia asem mama ge kwensin me you afim na me di kan mama go baba you afim me you afim akosia hana ni besi but me kai say nyame Adom akwase Dr. ya wusu ansa afaya konti hene obi anim konti hene nyame asomdwe enka kwase da nyame Adom ibehia wo my father's house abusia bra na yenko sami mame come announcement inwi say kwase da yenyina ekoda nyame ase ama Bishop Dr. Wusu ansa etu wutemi nko a owuyi aka beba sister owuyi aka beba wanwi bra ne yenna nyame ase Nina young concoda nyamiasi from anopa 8 o'clock because 10 a.m. 2 hours pe yakoda nyamiasi mimim de want to form the nyamiasi and can nyama me go yaka we mimim wonim ne no nyina bom ne nda nyamiasi elsa community weba anopa me du koda dada mi jama sori ato na makoda nyamiasi owu anka meko akoye yi makas oh aye bishop de mba radio so bishop wudi nyame koda bi nyame yanko ne branson ye brother yen koda nyame ase o bansa o hanka fight o ko se bia na de aba na yen koda nyame ase sami me jini se no an ma ye no man so tran ma ye no abusi